DSTV 815 Thobela FM mošate wa tsebo. Mabala a ke ya dipapadi le Clifford Choshi o thoma ka iri ya bošupa go fihla ka metsotso e 15 go ya go iri ya seswai. Mabaleng a dipapadi le Clifford Choshi mo go Thobela FM. Shupile metsotso re tšhala e renya bošupa go lenano la mabaleng a dipapadi go Thobela FM ya lekgotlagatšwa la Afrika Borwa. Batheletše ke tšena ka le dumedišeng ke tshepa gore moleditše gona le iketlile e le mošupologo le bidile mafelelo a beke a mabotse. Nna nang ka dumela gore awa ka mo letlhakore la ka bile mafelelo a beke a mabotse kudu ka gore filwe kamogelo ye le goreng ke ya dira di bone ka kua a talk ka kua bagalatladi ka kwa mabaleng a bagalatladi tšatši la mokibelo mo e le goreng nnete gona bentše re le ga re sa tšwela pele go keteka matšatši a matsalo alo a Thobela FM go keteka mengwaga masometshela nne ya kgašo gona fa go le kgotlagatšwa la Afrika Borwa. Batheletše nnete gona re tloga re lamile re leboga ka mowe batho ba ka mo a talk le metse mabapi a ke le dinaga mabapi re tloga re namile re le leboga ka mokgwa e le gore le kgonne go phalalela ge le kwa mogoši gore go ne tournament e le goreng e tlanama e diragala kudu ka gore re bone batho ba bantši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 nt
thobela FM ba thiletše batho ba thobela FM re a leboga re tlo gore namile re lebetela matsogo re a leboga ka mošomo motswedi o dirilego nnete gona metse ke sa fela re tšhela ering ya bošupa re ke nameke lebe go tlhopha ka moka sa tlhoka la tsela pheki matšhetela nnete gona le mokoile ga mmago le batšweletši ba lenano la tlhoka la tsela bommametšhene le borametšhene ba rena le nna re lebogile ka mošomo motse o le o dira go netefatša gore tšatši ka letšatši re ya moyeng go kopana le bathiletši ba thobela FM ka gore yalo ka raba matlala KR e re ke go lebega monna gešo ka ditaba tša iri ya bošupa re kopana la gape e rinyela ya seswai ke se ka lebala ba ile gore ba namile ba botšisi a la moya mameseng ya lekgono Wills D e re ke go leboga monna gešo le wena ke a go leboga ga mmogo le KV ke ba ile goreng ba namile ba re buletše sa lebala fa le mongaumaredi moruti kgole ke go leboga mona moruti kgole bathiletši ba thobela FM re namile re tšwela pele go lenano la mabaleng a dipapadi re tloga re namile re kwele mo letšatšing la maabane gore sehlopha sa Kaizer Chiefs re kwele gore ba kgonne go fihla re bone mo mafaratlhatlheng matšatšing la maabane go laetša mothuša mohlahli wa mathomo o e le goreng o tlatla a eba ka fase ga boetapele ba ena Nasreddin Nabi ka kuana Churena ke bolela ka ena Fernando da Cruz a namile a goroga tšatšing la maabane sefane sa gagwe se fitlhile ka mono Afrika ba re ka kwa metsotso ka bago ye lesometlhano pele go iri ya lesometee mola ka go le lengwe re kwele fa gore motho a kere mohlahli wa batshwara dino ka kwana Churena le ena o gorogile go tšwa ka kwanageng ya Tunisia Ilyas Mzuki le ena o gorogile mo letšatšing la maabane ka iri ya bošupa mantšiboa ke da gore nameletsebeng lena balatedi ba sehlopha sa Kaizer Chiefs manime ba ke gore mohlahli Nasreddin Nabi o paletše ke go fihla ka lebaka la gore sehlopha sa gabo se be se namile se raloka tšatšing la maabane papadi ya se ka makgaolakgang ebile ba kgonne go fitlhelela makgaolakgang ka go fenya papadi ya bana ka dino tše pedi go lefela mo letšatšing la maabane gomme se setana mare bona gore nakaba o tla kgona go tla mo letšatšing la go sasa goba o tla emela makgaolakgang a ke tsebe ke nna ke sa e tsebeng go fitlheng ga bjalo bathiletši ba thobela FM tšatšing la maabane re bone fa nnete gona go e ba le dikabo tša Premier Soccer League mo letšatšing la maabane Ronwen Williams ko mongwe wa baroloki ba e le goreng ba kgonne go ka thopa dikabo go le ka mokgwa motho ka e tlhalosang ka gona ebile moraloki wa setla go DStv Premier League o tla gopola fa gore ke motshwaradino wa bobedi morago ga a kero mathomo ka morago ga Itumeleng Khune re lebeletse ka ngwaga ketepedi lesometharo yo Ronwen Williams bo tsamaya ka tšome ya gagešo gore a kana mathopa go le ka mokgwa motho a kana manga e tlhalosa ka gona fa bangwe ba ile gore ba kgonne go thopa ebile Teboga Mokoena ga mmogo le Ingram Reynolds ya ke ba bangwe ba ile gore ba kgonne go thopa o sa le ba lefa gape le Siphochaine o e le goreng o bile last man standing re lebeletse go MTN 8 go ela ka mokgwa motho a tlhalosang ga gona tla gopola fa gore o ile a kgona go šoma gabotse morago gore a tshwara penalty tše ka bago tša tharo tša sehlopha sa Mamelodi Sundowns mo papading ya bana kgatla ya Nedbank Cup ke nngwe ya tše e le goreng
agriculture ya MTN 8 ke engwe ya tše le goreng e kgonne go mo thuša re lebohile mo Fokeng na le tsene le goreng go fitla ka belo tlogana mele go dungwa leina la ka mono Africa Borwa le yena o kgonne go šoela ka young player of the season ebile e lebeletse gape le most promising player of the tournament ka mo letlhako la Nedbank Cup gore gore thupile dikabo tše ka bago tšepe di re leboile mokwena o ska lebala fa gore re lebeletse gape e re ke bone Grant Kakana morolo ka morago wa setla ka kwa Shlopeng sa Mamelodi Sundowns re lebeletse gape morolo ka gare wa setla ebile Patrick Masanganye go tšwa Shlopeng sa Orlando Pirates mola ka go le lengwe ke ga ke tlhalositše re leboile mokwena ebile young player of the season gomme monesha dino wa tše dintši ebile tšhegofatše mabasa go tšwa Shlopeng sa Orlando Pirates mola ka go le lengwe no ya setla ebile ya thabiso lebitso wa Shlopeng sa Orlando Pirates nako ya ge ba re loka le Kaizer Chiefs ke tsheparo sa go pola ga ba fenya ka nno ya tharo go tše pedi mola ka go le lengwe Carlin Knockout Cup re lebeletse moraloki wa tournament ebile Devin Titus go tšwa Shlopeng sa Stellenbosch FC ka kua go Nedbank Cup re tseba most promising player of the season ebile re lebohile mo Fokeng go tšwa Shlopeng sa Orlando Pirates ka kwa go DStv Disc Challenge rewired player of the season Tando Nkosi wa Shlopeng sa Mamelodi Sundowns DStv Disc Challenge top scorer ebile Thaba Mahlangu Supersport United Motsebe Foundation Championship top scorer ebile Prince Ngumalo go tšwa go JDR Stars mola malokwane wa setla Khumbuzo Gasa mothuša malokwane wa setla ebile Romario Phiri Chairman's Award ile go modulasetulo wa sehlopha sa Mamelodi Sundowns le nkwele ke ka mogodi sepetšeng ka gona batheletše ye re tlo lebelang tšatšing la kgono Mamelodi Sundowns ga mmogo le mokaptene wa bona wa sehlopha sa Afrika Borwa sa Bafana Ronald Williams ke ba ile goreng o kgonne go šoma gabotse go thopa moraloki wa setla go DStv Premier League ebile lebeletse gape ebile goalkeeper of the season mola ka go le lengwe Orlando Pirates e le goreng e tlogana mile ile ya ikgapa e kgoroša ka gare ga magoro a ka moka motho ga lebeletše o ka reng ka dikabo tše di bileng gona tša DStv Premier League o kgotsofetše go le ka mokgodi beilweng ka gona ke naka kwa maikutlo ga motheletši wa Thobela FM letšatšing la lekgono le re tsena fa le David Sniper Mothibi go tšwa kwa ga Selepe a talk ke moraloki wa sehlopha sa Juventus gona ka mo seleteng sa ga Sekhukhune mo provinceng ya Limpopo le a etse ba talente batheletše ga re bolela ka talente ye nna ke e boneng ka matlho ke e lebeletše ke ya moraloki o ke bolelang ka yena mo ke bolela ka yena David Sniper Mothibi mothako monno o nwešitše penalty a tshwara tše pedi kore ke mono shadina ka bo yena le ka mogare o nwešitše ge ba re loka ka mo metseng masemesenyana o nwešitše gomme we gape a tla ba di-penalty a nwešha penalty a bona o kare ba thoma go kare ba tlatla ba namile ba latlhegelwa a re ke ya ka dinong ga ya ka dinong o phututu tshwara tše pedi ka mogaleng ka gona ke sniper ya no talente ke kule ka ba roka FC Morgan Mamila o ka ro ra ke tsamale o re ke tsamale somena la metso fela re namile re tšela go iringela ya bošupa go mešhato wa tsebo le boithabišo bathele jwa Thobela FM ramile re go lebela tšedi go geleng tšedi mafelong a beke ye re lebeletše ka mo letlhakoreng la tša dipapadi go ralola le lefase o tla gopola fa gore Euro 2024 le yona ke ngwe le goreng e gare ya kgatlampana maabane sehlopha sa Germany ba nwešanno ya go lekantšha dino kgatlano sehlopha sa Switzerland mo motsotsong a mafelelo ya malokwane o lebeletše fa Hungary ye le gore le yona be e tlile e ikemišeditše fela ka go hloka mahlatsi tšatši dina mabra go kgonne gore ša go fenya sehlopha sa Scotland ka nnete go lefela ge re tsena go United Rugby Championship magagešo re bone fa sehlopha sa The Bulls ba namile ba latlhegela ka kua lepatlelo la Loftus kgatlhano le Glasgow Warriors ye le goreng e tloga namile e nyamišitše ma-Afrika Borwa ka kakaretšo kudu ka mokgwa e le goreng ditaba di namile di sepetše ka gona ke tše dingwe tša ditaba tše e le goreng di gona magagešo gomme go tlogeng fa e re namere ke timere go boledišana fa le Eki wa gatšhwene ke we e le goreng o tloga namile o tla re botša gore na ka ba yena o di bone bja mafelong a beke ke tše di feng tše di gogeleng tšedi Eki Thobela re ke tsena ke na petse go tsamisa ke Victor Matheletši ba mabaleng a dipapadi go Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo nna šetse ke boletše le goreng e di gogile šedi ka mo letlhakore la ka ke tsebo rena wena ke tše di feng tše di namileng di o di tshwere e re ke na petse gape mo thafo ya mathomo e gatileng ka re ke setse ke kwele napile o nadile ka tsona mo mafelong a beke re bone difoka tša PSL mo e le goreng se le gore se tloga se napile se nkgathile mola se le gore ga se a tlaela ga se mo e le goreng ke mola re boneng Devin Titus wa sehlopha sa Stellenbosch FC
melore yena o ya khona go ikholetsa sefoka se se kaone sa phadishano go mogopo wa Kali Black Label mola Prince Mmalo le yena ka go tshopela sa JDR le yena mo re sefoka sa go ba motlhaba dino mo kaone ka go dikela ya Motsepe Foundation Championship re fetela ga botse go tsela tsa go le maoto re beletse tsa basadi go Hollywood Super Best re beletse go phasela sa Mamelodi Sundowns ladies ba le gore ba ka memang a pele dile ga ba tshipinere le sehlentse mo le bone go ba tsela pele go thopa dipapadi tsa bona ka ba shasa ba thopa fela sa matlabo swana sa yona University of Pretoria ka nwete go le fela mo mafelong a beke mo le gore ba tloga ba nna le dintlha tse masome mme le tlhopha sa Mamelodi Sundowns ladies mo le ba ralokile dipapadi tse lesome tshela ba latela ke tlhopha fela sa University of Johannesburg mo le gore ba tloga ba dutse molaleng sekeng se ka ntlha tse masome tharo seswai re fetela go tsa basadi tsa cricket ke mo le gore naga ya Bangladesh ba le ba tloga ba tsitse mmusho ka tlhopha seo se tlo phinkgishanela go mogopo wa Women's Asia Cup 2024 fa re bone go ba akaretse dipapadi ka maitemogelo tse pedi tse matla go matlafatsa setlhopha sa bona go papadi tsa magoretsela Johanara Alam Raymond mo le gore mo akareditse fale le Rumana Ahmed mana ka go le lengwe setlhopha sa Afrika Borwa sa cricket sa basadi ke le gore ba se ba shuma ga botse ba le gore ba ba shasharile mo mafelong a beke go papadi tsa di-ODI le papadi ya boraro khatlana setlhopha sa India mo le gore re bone setlhopha sa India ba kgona go natile ba thopa papadi ena ka mititimo ye magolopedi masomepedi go dikhetse tsela e le se le gore se tsa palomoka ya dipapadi ntlha tse tharo go tse go lefela la Afrika Borwa go dipapadi tsa di-ODI mo gore re lebeletse setlhopha sela sa yona India ke mo le gore go dipapadi tsa mathomo tsa yona di-ODI ke mo le gore ba kgona go napile ba supa papadi tsa bona ka ditimo ye le kgolo masome tharo papading ya bobedi ba supa fela jwalo ka ditimo e mene mola letsetsi la maabane ba tloana pile ba thutile papadi ya bona ya boraro ka ditimo ye ka dikhetse tse tshela ka re bone go se bapadi sa India Harmanpreet Kaur a tlhelela ditimo ye dikhetse tse shupa mo le gore se palo moka ya dipapadi tsa ditšhaba mo le gore o kgona go napileng a dira seo tsa dina le gone matsepa matsetso le gone ke seletsa fa ka Euro 2024 mo le gore re be se papadi tse digolo mo le gore group B sa re ka dira senyane ya thapa ga Palestine tla be sana fa se go dimo sofa sa naga ya Albania sa le gore re be le setlhopha fela sa Spain ke lo swa se ne matla so ka maemo a tele go group B go dipapadi tse pedi tse le gore ba dira lekile ba na le ntlha tse tshela mo Albania e na le ntlha e tsela ke gaetse di ka di advert di tlo go tsena re ke nna ke go leboga ka gore ya di DSTV 815 Thobela FM mošate wa tsebo mabala a ke ya dipapadi le Clifford Choshi o thoma ka iri ya bošupa go fihla ka metsotso le 15 go ya go iri ya seswai mabaleng a dipapadi le Clifford Choshi mo go Thobela FM.